the place value and the value. Complete the place value of the digit 3 in 534. في عندي 3 places أو 3 digits، الunits والtenths والhundreds. ال 3 in which digit or in which place؟ في الunits or tenths or hundreds؟ في ال tenth digit، يبقى ال place value is tenths. Okay, the place value of the digit 9. ال 9 هنا في ال 925 يا ترى units ولا tenths or hundreds؟ ال place بتاع ال 9 units or tenths or hundreds؟ hundreds. Okay, the place value of the digit 1 في ال 831 ال 1 هنا units tenths or hundreds؟ طبعا units، يبقى ال place value is units. هنا write the value of the circle digit. هنا بقى عايزين ال value مش ال place value. ال value يعني النمبر ده اتقرا ازاي. ال 2 اللي عليها circle في 265 قرينا ال 2 2 or 20 or 200؟ 200. يبقى 265 قرينا 2 200، يبقى ال value of ال 2 200. again ال 6 قلنا 6 or 60 or 600. 265 يبقى ال value of ال 6 60. we can read ال 6 60. اوكي. طب 265 ال 5 هنا اتقرت ازاي؟ 5 or 50 or 500؟ 5. اوكي، قرينا ال 5 5. طب هنا 114 ال 1 هنا اتقرت 1 or 10 or 100؟ قلنا 14 يبقى ال 1 هنا 10. ال 1 في ال 10th digit تبقى 10، لو 2 يبقى 20، لو 3 تبقى 30، 4 40. اوكي. طيب هنا ال 917 قرينا ال 9 هنا 900. اوكي. يبقى ال value هو ازاي بنقرا النمبر. الزيرو هنا اكيد من غير ما نتعب نفسنا في اي مكان، ال value of الزيرو is 0. in units in tenths in hundred ال value 0. we can read ال 0 0. okay. write the place value and the value of the underlined number. ال 2 هنا الأول ال place value of ال 2 in which place؟ في ال units or tenths or hundreds؟ في ال hundreds digit، يبقى ال place value is hundreds. اوكي. place value of ال 2 hundreds. طب قرينا ال 2 ازاي؟ 2 or 20 or 200؟ 200. اوكي. again ال 3 place value of ال 3 in which place؟ units or tenths or hundreds؟ in the units digit، يبقى the place value is units. طب the value قرينا ال 3 ازاي؟ 3 30 or 300؟ قريناها 3 لأننا بنقول 473، يبقى ال value 3. again ال place value of 6 يا ترى هي in which place؟ في ال units ولا tenths ولا ال hundreds؟ في ال tenth digit. طب قريناها 6 60 or 600؟ قلنا 162، يبقى ال value 60. اوكي. again 41 ال 4 هنا in which digit in which place؟ في ال tenth digit، يبقى the place value is tenth. طب قريناها ازاي؟ قلنا 41 يبقى ال 4 اتقرت 40، يبقى the value of 4 is 40. هنا بقى عايزني اكتب ال values لكل number. ال value of ال 5 5، وال value of ال 2 20، ال value of ال 3 300، يبقى ال 325 نقدر نكتبها 300 plus 20 plus 5. اوكي. يبقى نعمل add لكل ال values اللي عندي.
هنا ال 436 ممكن تتكتب 400 plus 30 plus 6. يبقى ال value of ال 4 400 of ال 3 30 of ال 6 تبقى 6. يبقى 400 plus 30 plus 6. Again 444. ال place value of ال 4 اللي هي في ال 100 digit تبقى ال place value أو ال value بتاعتها 400 وال value of ال 4 اللي في النص 40 وال value of ال 4 اللي في الأول 4 تبقى 400 plus 40 plus 4. Again place أو ال value of ال 4 400 ال value of ال 5 50 وال value of ال 0 0 تبقى 450 أو plus 50. 707 معناها 700 plus 7 لأن ما عنديش tens digit يبقى 700 plus 0 plus 7. Okay. Join the cards with equal numbers. هنعمل addition في الأول ونطلع كل ال values بعد كده then إيه make join. 43 plus 500 or 500 plus 43 يعني 500 and 43. اوكي هنا 400 plus 30 plus 5 هو عمل add للvalues كلها 400 و 30 و 5 تبقى 435. again 400 و 35 تبقى 435. 500 and 40 and 3 تبقى 543. 500 و 4 in tens digit و 3 في الunits digit تبقى 543. 4 in 100 digit 3 in tens digit 5 in units digit تبقى 435. then join أول حاجة 543 يبقى join with 543. the second to A 435 ال third with 435 ال fourth 543 ال fifth 543 وآخر حاجة 435.